Alright, iti dati nga gundawa, hindi nga ro din mangiganti pa nakaibasa, dati napadayawan na surat, akas Mother's Day special nga pakasaritaan, ngayon patulod kada tayo ni Vicky, nga saanan ngayon lanad ti address na. Sagudahin nga ro ti surat ni Vicky. Dear Cousin, sagbay man ngayon nag-iburay kasin yung ti pakasaritaag na kahit ko nga itaklin iti programam kahit kablawang kayo iti naragsak nga aldaw yu di Tanemars Studio. Kastamiten no bilang laeng ta maibasa daytoy akas Mother's Day special. Kablawak digiti padak nga ina iti Happy Mother's Day. Happy Mother's Day kunak no pay adda dagiti gundaway nga kasla sa anak nga naragsak. Sa anak nga naragsak akas ina dagiti anak ko. Tada dagiti gundaway nga makarikna kiti bannog. Makunak nga nabannog akon nga agbalin nga ina. Takasanumat. Talo ti anak mi ken ni Pidyo nga asawak. Ang awan na pulos mo tinanakman kadakwada. Adamot na akam dakuman. Tanian-an ket grade 11 nan. Edinto nga ni Makmak grade 9. Ken ni Jenjen grade 7. Nga namnamaek kuma nga makatulong dan iti trabaho iti uneg ti balay. Angem saan mat? Ad pay nga mabanugak kadakwada no kaano met nga adda ko manakem dan makatulong da kumamutten kada kami nga gasawa ngem saan adda pay nga mabanugak. Ay awan met ket diti parikot ko iti asawa kasin yung malaksid iti kinakonsintidor na no maminsan. Tano kas nga bagbagaak ung-ungtak digiti ubing ket kasla isakit na unay ida nga numabalbalin isot mga ako dati trabaho di kiti ubing ngano saan ko mabaon di kiti ubing ket isot ti mga ramid idinto nga mabanbanog mo't iti trabaho na iti construction ket siya aga po akmat no kwa iti panagsursur ko nga panaglako kadagiti naduma-duma nga ilaklakok amakmakan merienda ken naduma-duma pay ayat ko lang matulungan ti asawak. Aklunek kasin yung apalak dagiti gagayem ko nga idikot padak nga nagarapaap nga makaabroad. Wen kasin yung sagbayak nga nagasawa arapaap ko idin ti makaabroad. Gapo iti rigat ti biyag ket saandak nga napaadal dagiti naganak kanyak. Tilaeng namnamaik idin tapno makalungaw kami iti rigat. Ket iti papan ko kuma iti abroad nagtrabaho akas domestic helper. Angem nagasawa akmet idi nagsikugak naganakak. Ket idi ta addan nasurok makatawen ni An-an kinasarita kiti ni Pidyo nga ituloy ko ti arapaap ko nga agabroad tapno ti kasta ket may saganaan mi, ti kalikagom mi nga, maikan iti naranyag nga masagbayan, ti agbalin nga pamilyami, or ti pamilyami. Ang imdaksang gasat na nagsikugak matmanen. Iso nga saan manen nga natuloy, ti panggap ko nga agabrod. Kat gabutaduan ti anak mi idi. Ad-adan nga, nawan anak iti namnama nga makaabrodak pa'y. Kat idi, kalpasan ti nasurok makatawen manen, kat naganakak manen, kat inkarik idi bagik, maudin nga anak mi, tanarigat ti biyag. Ay, kaasin na po Diyos kasin yung babae ni ti panagtinulong mi agasawa, na isakad mi ti panagbiag mi, no pa'y marigatang kami. Angem kasano nga ro din, yung agkolehyo danton, digiti talong anak mi. So nga ko nadalakid di gundaway ko, nadalakid di oportunidad ko nga makaabrodak tupay. Sige, i-grab ko, oray digiti pagilyan nga kayat da nga agawat iti medyo natainganan.
Kasla ko madjay Middle East, wenno dita Malaysia, Singapore, Taiwan, una kumporme nga mabalinda nga agawat iti kas kanyak nga agtawenen iti 40. Hay. Iti laeng kalabes kasin yung no kaano met nga dandanin ti Mother's Day. Dito'y ko nga narik na nga talaga nga napunuan akon. Dito'y nga nariknak nga talaga nga nabanbanog akon nga agbalin nga ina kadagiti anak ko. To kasano nga napasamak ti amin kasin yung kastyuman nga inak isalaysay. Gatangim amin nun, mare. Uray ta, kanayon sabot nga dot bisita nga sumarong karking ka, itata nagbakasyon ka. Ay, mayat mo't kid Maring Vicky. Sa bagay, saan mo't nga alis to nga madadail dati kang kanon nga ilaklakom. Well, mare, mabalin mo irihit no kwa. I-ref mo, samon ti irihit. Sige. Gatay ko aminan. Mabitlaan ta mga laki ti pangitransferak. Sige mare. Agyaman na. Ay na. Imbag pa ni Maring Flor. Tani. Napintas ti biyag ti pamilyanan. Napapintas na ti balaydan. Tamano nga tawon na mo ito ni abroad. Nujak mariro. Adan nasurok sa nga pulo nga tawon na. Nga nag-abroad. Ay, nakaaapal nga talaga ni Maring Flor. Makikita ka kanayon, tingiti, anak na kanayon nga agisibro ida. Kung kasla saan nga bumakit tilangan ni Maring Flor. Naka-abroad ako mamatitan. Nung sa anak nga nag-asawa nga nasapa. Ay, kasan ako mamat nga tatibiyag mi. Nung natuloy ti arapaap ko nga makapag-abroad. Sa anak ko mga lako iti tiltilaad na ita. Baka kaslakin Maring Flor kumamot. Nga, napintas ti biyag kon. Napapintas ko kumamot ti balaymin. Saan kami kumamot kag problema. No addag sakit nga kaming ti pamilya. Kaslakin ni tatang. Ay, mapanmanggay magpa-check up into no lunesan. Katne, gastos manan. Kasyak malat namnamaon na. Dito ti pangingakara mon, mare. Ay, sige, mare. Agore ka nga, mabit lang ta. Supyang ka. Ay, saanin, mare? Keep the change laengan. Ay, agyaman na ka, mare, Flor. Tandan mo latan, agas ti banbanog mo nga nagadayo nga may naglako dito nakagayam. Ayun. Kasta nga talaga, isursur ko ti lakok, aging nga maibos. Kaapay. Apay mo't ngamin nga di ka intuloy dati plano tayo nga agabroad. Nagagadan tayo idi nga nagplan-plano nga agabroad tayo. Ang MC kamot lat na bati kada tayo. Wen nga rod, mare. Ang MC na bale. Importante ka. Si bibiyag kami mo't pailaing ti pamilyak. Umat kid di Ayun gayam. Ikang kay ti lotion. Aga po di abroad. Tapos saan nga, kasta nga, agsursur-sur ka nga glaklako, ang agkurkursing mo't ti kudil mo. Ay, pasensya kan. Ako pa di maasikasot ag lotion Jack pa di malagipen. No kaano ak nga gimatang iti lotion, Maring Flor. Maglakid din tanalakok amin ti insursur ko. Imbagta pinakyaw ni Maring Flor. Sa bali nga talaga no naka-abroad. Ado ti igatang na. Ada akong lakay. Adak dito kusina bakit? Anya tararamitin ta kusina lakay. Kaya gluluto ak Apay ni An-An. Kat imbilin ko kini An-An nga iso ti agluto. Kat amo namat nga gapo kay ti trabaho mi ti construction. Imbilin ko kung kuana itay.
Nababamlatan. An-an! An-an! Api nga ni tatang mo taglutluto anak ko. Di ba timbilin ko nga sikat tagluto ti pang maliman tayo? At ang arot ti ububrak nanang. Anya ti ububram. Agsal cellphone mo tla ububram ni. Agpupupok ka dito sa led mo? Sa ibagam nga daw bram, idin to nga igem mo mata cellphone mo? Labadam lang ti anak ta, ag-review ka no, iso nga siyak lang nagluton. Ag-review kat igam mo mata cellphone mo, kasano nga maka-review ka? Kat dito yung cellphone ko ti pag-review ak nanang. Ay naaya. Ag-review ka, wino makichat ka manan. Ay. Ada nakadanon kanyak. Nga anya nanang. Nga ada ka no ti kakuy-kuyog mo nga lalaki di eskwela yo. Oy, tandaan si Kaan-an. Kanain ko nga ibilbilin keng ka. Saan ka nga makinobnobyo pa ilain? Amo matiriga tibiyag tayo. Awan pa itinobyog nanang. Baka ilimlimad mulain kada kami Awan nanang. Deta ka nakalalain ka magichat-chat. Gayem ko lain ti kachat-chat ko nanang. Gayem? Baka matnobyom Saan? Ay, labay ba amlatan ni An-an? Ag-review ka no? Dandanin ti Tesda. Unay ka mo tinlakay. Kanayin mo lang, amin nga, dependara ni Dan. Labay pamlatan. Kat api nga kastil iti salas. Kat nakaurornos mat nga tinalawag itay. Ay, kwa. Ni Jen, nagay-ayam itay. Di namat inornosan. Bamon siya kung ti magornos. Ay na. Diyos, kasanangod nga makasursuro, di kiti anak talakay. No, si kamot ti mga ako, di kiti rumbing ko mga sudat mang trabaho, sudat mga ramid. No, sudat nagwara agad, di sudat mo ti mangurnos, ti warada, kas jay. Ay, baba, amlat na. Unikan bakit? Lalo lang nga ma-stress ka. Alis to lang nga ornosan da kita wara. Matang madamdama, agwalisak to pa yan. Kasanong arod, kat nabanbanog ka mat, naban nagtrabaho lakay. Idintong adamat, di kita anak ta nga makatulong kumamat. Laba ba amon? Makasursuro dan to lang ta. Kaano pa'y? No kastamat ka kanayon nga sikat mga ako trabaho da. Kahit kung nga masursuro da, titumulong kumamat iti trabaho ti balay. Angin, alabis tunan, bakit? Amok nga nabanog ka manan nga nagsursursor. Kat talaga baglakad din ata na napaibos kumitlaan kay Lako. Nasaya at ano kasta. Bagta pinakyaw ni Maring Flor dati nabating alako kita Ta permimot nga mariknak ti bannog kun nga agpagpag na itinakad adayo. Ni Maring Flor nga agapod di Hong Kong. Wen, nakaapal nga ron ni Maring Flor. Nakasabayak idi nga nagplan-plano nga mapanag-abroad. Angim sa anak ba't nga natuloy, tamumutan. Laba ba abo na iso nga tamo tigasat da. Tasi ka, ito yung tigasat mo. Ket tilakid di pagyamanam ket saan nga naginadayo nga pamilya. Tinabayag ka panawon. Sa aga kasken Maring Flor nga pinanawan na't pamilya na. Angim na papintas na mo ti balay na. Kun kastamat ten. Baro dagiti gamit da, alikamon da. Kun adu ti igatang da, iti kayat da nga gatangan. Inikanak pa iti lotion. Tadyak mo't madbadlaw nga. Kinursing mo't gaya man, di gurong kon. Ala, inakngar iti kusinan bakit? Ket dandanik maluto, dati pang maliman tayo. Tagkakalang lang tayo nga mangan. Ay, ala, agina na kapelang arod bakit? Siya kung ti makaammo, dito'y balay. Oy, agring ka, andyan. Ay, An-an. An-an, makmak, agring ka yon. Agring kayo, anya ti orasen. Api ka mang ring ka, matikas ti nga oras, nanang. Kat anya ko ma, Sabado ita, awan ti klase yo. Kat rumbeng na laeng, ang tumulong kayo matitrabaho dito balay. Sika, makmak. Nanang. Ingkan to, agsakdod danum Ken tumulong kan tumat.
tuno aglaban ni manang mo, tulungam tong agbumba ka. Tapno no ti adda paglabana. Ay, adda pa panak madamdaman nanang. Anya, sa dino di papanam? Basta, dalakad ko damdama. Ay. Nakawaywaya kayo't Lunes hanggang Biyernes. Italaan mo't kasabado nga kidawit kada kayo nga tumulong kayo matitrabaho't balay. Uni ka matinanang. Oy, bumangon ka. Taing ka isagana di kiti murengan. Isaganam dati labaamon. Anya nga. Anda nga papanagnanang. Anya? Patibot si kada papanam. Sikalata ti aglaban ananang. Kat papanan nyo kumapapanam. Kat Sabado matitawang matiklase yo. Tumulong kayo matitrabaho diti balay at saan lang asyak lata aminen. Dakam latagin tatang yon. Kat adang ruti aramidin mga project di balay ti kaskwela at nanang. Kat babalin nyo matkaramidin ti Lunes ken Biyernes. Apin nga raskin nga Sabado. Wala saan kat madamdaman tulaangan ayin to numalpas mo ti trabaho mo dito balay. Nanang masabol nga masapaak nga mapananang. Anya? Ay, may stress ka talaga kada kayo. Ay niya day taya. Agong ungot ka ba ng bakit? Di ka ba mapanagtrabaho? Ay mapanak ko maitayan Nakaluto ako ni ti pamigatan tayo pag-armosaran tayo. Et nangay ko nga agong ungot ka man ng bakit? Bakit kasano kita mandigit idwa? Ni? Anya ti orasan? Di da pa'y nakariing. Dapat ganyan papananda. Na maaglakid din nga makatulong damat diti balay mat. Angin... Lalababa amon ta syakto nga ro din ti aglaba. Kan syakto ti mga ramid diti papaubram kadakwada. Kasano nga ti trabaho? Lalala sa paig tulatan ti agawid. Uri no Sabado ita, katagpasweldo ni engineer ita. Sa anak ton nga makisango katakwada, ta sigurado nga agpainom manen. Agawid akto nga masapan. Ta siyak ton ti mangilaba kadagiti mureng tayo. Anya? Nakapasyar kayo matatang. Ay, kwa. Ay, umay ko lang ipalagip kong kanak ko dati check up ko ito no Lunes. Ay, wen, saan da ka naskan nga palagipan tatang talagang malagip ko data. Ay, umay ko lang ba di palagip, tamangan kunak no nalipatam. Apay nga, napanandag iti ubeng ka awang mo ti klase da ita. Siksikamot taglablaba. Awan damag, dagiti ubeng. Ay, may stress ako kadakwada tatang. No kaanumat ka, namahal ka matulungan takmat. Uri iti panaglabalahan. Panaglinis ti balay. Ang imawan mo't nang runa eta, an nga inauna. Apay na pananda ay Ada ka no, aramidad na nga project jay balay ti kaeskwelaan na ni an tatang. At ni ngay makmak, ni Jenjen. Ni Makmak, tsaka mo. Sigurado nga napanman ka digiti barkada na Ni Jenjen, napaniti katugang babae. Ay, napan nagtrabaho nga raw ni Pijong. Uwin tatang. Ibaga na nga isuntot aglaban, into no makasangpet ang kaasimat ni Pijong, no isuntot pelat manglaba ka digiti mureng mi. Taamok ka makabandog mat, ti trabaho iti construction. Si ka nga saan ka nga nakalako Saan na balin tatang? Urita nga, adumat tinaglakwak hindi kalman. Una ekon nga, asikaswan digiti trabaho ti balay. Taba ka maurnungan kam iti mureng. Kani, nakarugrugit ti balay. Uri ka sanumot ti kinanumot balay agad. No, nadalos, kinaorno sakit mayat nga kitkitaan. Kamusta, nanumulang orti balayan sa pelakas yung nakawarwara, nakarugrugit. Ay na. Ay, naku managabrudak namin idi. Saan kumakastoy, tibiyag mi. Ay, amlatan.
Ay gagagay na ti kasta ta. Iso nga road ti pagayatan ni Apo Diyos balas ang ko, anak ko kung nakuba. Wenangem nabimbinas ko mamala ti biyag mi nga pamilya, tatang. No, naka-abroad ako ma. Da kayo. Ita nga masakit kayo. Saan ako mamot nagproblema? Ti igatang ko iti agas yo. Ay, kapasensya ka na anak ko, no. Nakaitidag pa, iti problema. Ay na, saan nga ka sa tikay ko asawan, tatang? Tikay ko asawan, ad ko mga matulungan kayo no naka-abroad. Ay, ala, adusad naklat na anak ko. Kasi ka mo laang yung tinamnamaag. Tatang. Naala nga ro, tatang. Umay kay to lang tadagasanan, into no Lunes. Sa paeg to, tapno no saan ti nga makipilpila, iti nakatid dog. Alawin nga rin anak ko. Sige, nakarudain. Agan-anad kayo, tatang. Ay, nati, amok no saan kang umay aglakon, Vicky. Ay, Maring Flor, naladawak laang ta. Inlipas ko pelang amin digiti linabaak. Kaya nagdalusak pa di balay. Aya. Kat adot umay nga bisitak into no malam. Kat masapol ko ti pagpamerienda. Kat jakpat masangon ti agaramid ti merienda. At pagata ko maangam. Ay na, inimas ko launay dati lakom idi na minsan. Ay, aya. Ala pakyawid daytan. Tapno makaawid ka mateng. Ay, sige man nga rod, Maring Flor, agyaman nak awan ti anyaman na, nayunak to pa'y ti bayad na. Itad mo to ka digiti ubing mo. Ay, nagsaya atin no kasta. Ken nayunak detintad ko nga lotion idi. Amangan no maibos, dagos ko nak. Oh, nayunak ti mesang lotion, ikang kapay ti pulbos, ikang kapay ti bangbanglo, ken sabon. Ay, nagsaya at kamutin, Maring Flor. Kasta nga talaga. Datay mo lang titinulong. Tapno na di kasta. Ada pagpapintas mo, ada pagpabanglom. Tapno saan na kayo suksukat nila kay mo? Ay, saan nakmat kiding isukat nila kay ko ta? Ada talik ko kenkwana. Aya? O rin no saan ko ang masagay sa itibuok ko? Saan to nga tumalyaw iti sa bali nga babae? Alakit! Imbag ata, nasaya atin natumpo nga mga asawam. Basta. Itad ko amin king kadigito eh. Ay, mabitlaan, tenak mga lati, pangyakarak, digit alakom. Ay, sige nga rod, Maring Flor. Thank you. Dito yung gadi tinasakit, ito eh. Uwin lakay. Ala dita. Ay, sigurado nga dito dapan mo ti kang runaan nga kasapulan na ti masahe. Tadeta nga rod ubram nga agsursursur nga mapanaglako. Mayat. Kastoy. Mayat ka ditirik nana. Mapangarang ka madlaan nga. Di pa nagmasmasahek ti dapan mo. Mayat lakay. Agyaman nak Taurin no mabanban kay ti trabaho. Ket. Malagip na klatamat kay masahe. Nang runa tadapan ko. Ewan na bakit amok nga mabanbanog ka. Ket amok nga may stress ka. Ay tay sumangpot ka ket. Inung taman di kita talong ubingan. Ket kasano? Di naman lang pulos agbaliw mo. Awan lang pulos ti pagnakmanda. Kumakot saan ko nga problema idan. Kumakot sumangpot ket. Awan ti agbaling nga problema, nakadalos da ko mamutan, nakaidalimanek da ko makadigiti nanganandan, nakaluto da ko man. Alakit. Babamlatan madimot ti kasta alakay. Narigat mo to kanayon nga si kalatan, ti mangubra ka digiti, kabailan damat nga ubraan. Kasano nga rin doon awantan? Kasano doon nga agbiag? Ti pagsayatan na kat adatalat na bakit? At datalata iti sidong da. Kasano nga rod na awantan? Sapay planplanot nga padasik no.
tiyan niya. Kadasik no, dapay tiyan sana nga makaabroda. Aya. Dadakkel mo di kita ubingan. Mabalin ko matapanawan ni Dan. Panawak idaking ka. Adamot ni nanang mo. Adamot ni tatang ko. Adamot di kita kakabagyan tayo. Ang imti problema. Panawak ida nga. Kasta tigalad da. Nga awan pa'y amuda nga trabaho mat. Alala na. Baam ta. Bareng no. Makaamiris da. Nukas pagarigan. Tawang ka. Mata ka di abroad. Nukas ta palubusan naklakay. Alangan mo't nga di ka palubusan. Bakit? Kat sang kaibagam. Sang kaibagam nga. Apalam la unay. Digiti gagayim mo nga naka-abroad. Uwin nga ron. Kasapay ko matasampay nga naladaw ti amin. Kinamok mo't nga. Marigatan ta nga pagadalin iday ti kolehyo. Numang namnamatalaeng ti matmat gadanta. Uwin ano mo laeng mati magan ka ng siyak. Ken may sabay ni tatang. Siyak malat namnamain na nga makatulong king kuana kada kiti agas na. Isungord bakit? Pag tinulungan ta tabareng no maka-abroad ka pa Uray duwawin no patatawin laeng kunam. Kuwan anusan talaeng Kastamam mo tibiyag. No kayat mo na lumungaw ti panagbiag, masapol ti sakripisyo. Naku namon lakay. Apo, nagmayat lakay. Mabang-aran tiliknak. Sige, nayunak tilana na. Tapno no, may mayat. Medyasam to dahi ito'y sakam, tumalpas. Tapno no sanga serken tilamiis. Uwin lakay. Di ka una agong-ungot, bakit? Aglalalo at nga bumakit ka. Diyak lang amin malapdan diriknak no kano. Basta nga, may stressa ka, da kita ubing, lakay. Mabanbanugak matan. Sa pelakastada. Kunak idi no, natataingan dan doon, no, duwakil da, makatulong da, angim saan mat. Kasla, dapat nga narigrigat ita. Wala, mabamlatan bakit? Agurik ka. Asaan ba't nga tadapan ko ti? Imas masahe mong lakay. Ha? Tamot, da ka dito ilupukon. Ni ka man napuutan. Ha? Apay, tala ka di dapan ti rumbing imasahek. Siyempre, nabugbog mo ti lupum Kapapagnam, iti agmalmalim nga mapanagsursor iti lakom. Kaape nga rod kas lang, saan mo't nga masahe ti raramide? Ha? Andiyan nga rod? Aprusan mo, ti lupok lakay. Ay, akit amumlatan na bakit? Amok mo't nga nabayagan, dahi di naudi nga panagpapastay ti ragsak ta. Uwan at agpadpada ta nga mabanbanog lakay. Awan mo't itiganas ta. Baga ta na pinakyaw man ni Maring Flor tilakok ita so nga medyo sa anak unay nga nagungat kadigiti ubing. Ay, kun inikanak kadigiti insangpot na manipod di Hong Kong. Naangot ko nga rod deti lotion. Kun tawang banglo bakit? Isungarod nga na nagargari tiriknak. Ha? Kasi siyempre, manmanulaang mat nga maranaang ka nga, agkaidata nga, nabanglo ka. Uy, anya ti kahit mo sawan, pijong, nga sa anak nga nabanglo no, kakaidata? Ay, saan nga kasta ti kahit ko sawan? Aglablabarak mo't no ko Uwan, ang tiket ko sawan, sa bali ti angot mo ita, gapo deta, kabuka deta lotion, kaya deta inusar mo nga bangbanglo. Pinadas ko ngamin ita, kat nabanglo nga agpaiso. Ay, kahit mo sawan, no sa anak pa nga nagbangbanglo, kin naglotion, saan mo pa nga mapanunutan nga? Anya? Ay, saan mo? Saan? Angin kunak.
Talaga mat. Apir italain nga makapanunot ka, makalagip ka. Ha? O, apir itakit magustuhan nga apurosan ti lupok. Gaputan naka lotion? Kwa. Sa bagay, pasensya ka lakay medyo mabaybay aktibagi. Saan kumot nga, maasikaso nga minin ta. Agyaman akin maring floor ta inikanak kadigiti. Inted na nga, agabot abroad. Uwan nga ron, pakibagam to king kuana, thank you, bakit? Taapay. Tanariing manin diriknak. Di ka nga talaga kulak tupay, isulat gapuna. No saan mo pa nga naangot dito bangbanglo, ken no saan mo pa nga narik na nga nakalotion at. No nga saan nga kurkursing ti lupok at di mo pa'y malagip. Kwa? Saan, bird? Ang anyang ka saan? Diyak pa di malagipin, di nauding nga nagkwata. Kwa? Apay, di mo ka di kahit bakit. Kasaan man akit ko. Mayat laki di tirik na malakay. Nagapo ka trabaho itay. Saan ka di nga nabannog ka? Kwa, napigsak, bakit? Kayang-kaya. Ken medyo iminumak ti kagudwa ti bilog nga gin. Sumulagayam nga maangot ko nga. Basit na day jay. Eksakto la ti tama na. Pangikat laeng. Pangikat bannog. Ken pagparugso. Pamparugso? Uwing. May katuyin. Urik na ang pagkat karawaan. Di ba? Nagtanggan nga agpaiso, pijong, lakay. Uwing. Diyak malagipin, day dinauding nga. Nga, naigamak deta, kukam nga natangkan. Nabayag mo kami nga di mo naigamanin, bakit? Iso nga, Rod. Di mo ipapaigam at di mo tumangkan, hindi. Saan mo? Alam nga, Rod. Masapa tayo no bigat. Alam ko, bakit ituloy ta? Nagbanglungag pa iso diti. Bangbanglong nga. Impositsit mo bakit? Talaga? Uwing. Kaya diti lotion maangot ko. Nakabangbanglo. Kat adda nga. Mang parugso tirignak. Kayayok nga maamalan tinadumado mga pasitibagin. Nang runa diti barukog mo. Pijong. Biki, bakit? Pijong. Papanam. Dito iba ba? Uri, dito yung nabanglo, bakit? Linusyonam ka di pa'y dita? Ada dito sabon ngayon tad na kanya. Isot pinang sabon ko. Ay, nagbanglo. Talaga? Rika. Abay. Makikiag. Inayadag lang nga rin. Itaak malaangin nga bumatok, bakit? Pero nagpaido matibang luna. Pijong. Pijong. Nagbanglo, nagganas. Nukastila ka na yung tikinabanglo na, bakit? Uray ka na yun, ba't ti bumatok-batok? Alakot, bareng no, saan nga alis to nga maibos ti sabon na? Baam ta, gumatang tantot kasi nga sabon. Iji sal abroad pa kagatangan ti kasyay. Da siguro di ta, grocery. Kita mo bakit ni? Nakaing-ingar lata.
Rabawang ka nga ro din bakit? Sige lakay. Ya. Ita malaing nga mariknak. Oh. Ala. Agan anos talaing bakit? Tamo-tamot nga narigat ti biyag. Nang runa kat at tatalungan nakta. Sabi ko ma. Patgan ni Apo Diyos ti araraw ta nga. Lumungaw tumadlat panagbiag tayo. Sabi ko makapag-abrodak to lakay. Isulaangan ti amok nga kaalistuan nga pakagunudan ta ti arapaap ta para kadikit anak ta para ti pamilya ta. Uwan bakit? Agtinulong ta. Agyaman naklakay. Ket no dakan ton di abroad. Siyak to ti makamo kadikit anak ta. Sige lakay. Ket sabi ko ma. Ta saan tong agbaliw ti langin-langin tang agasawa. Ipatpatig ka unay-unay biki bakat. Ipatpatig kamit unay-unay. Pidyong lakay. Nagbanglo ka nga talaga bakit? Nagganasan. Makaparugso abanglom bakit? Pidyong. Nagganas ka kadimutlaan. Bakit? Uwin lakay. Itaman laangan. Ito no bigat. Sabi ko mata isuntumanin. Kasti tumanin ti kinabanglom. Bakit? Uwin alakay. Tabumawi ta. Kadagiti panawin nga. Saantan nga nasango ti kastoy. Uwin lakay. Aginanata nga ro din bakit? Ala, agyaman nakla unay Maring Flor. Takanahin mo nga pakyawan ti lakok. Ay, awan ti anyaman na, Maring Vicky. Naimas mo ti laklakom. Kahit ko lang mo't nga makatulong king ka. Damag ko damag ko kanayin mo kanong ungtan digiti anak mo, natutuling da. Ay, nakadanon gayam king ka, Maring Flor. Saan ka di nga? Kaya't mo pailaing ti agabroad, Maring Vicky? Ay, Maring Flor. Lakid di da makatulong kanyak, lakid di makai-refer kanyak, iti nasayaat nga employer, ura isa din nga pagilyanan, basta lakid di maka-abroadak. Ngim adapeng nga tamangayat kanyak, iti kasto nga edad ko. Adalat ta, angim saan nga di Hong Kong, sa bali nga pagilyan, ura isa din mare, kahit kulat ta. Basta lakid di, sa bali nga pagilyan, basta abroad. Ay, mare, adang aming gayem ko, nga di Middle East ket agsapsapol da. Ket nasayaat ka naman dati amo nga paspasapol iti kadkadwada. Iso nga napanunot ka, nalagip ka. No lagi di kayat mo, tulungan ka. Talaga, Maring Flor? Mare. Ket, syempre, mabalin mo, saan ko ba't kidi nga, itulong amin. Pabuludan ka, iti kasapulam nga kwarta, tadamot urnong mi nga agasawa. Ay talaga? Urain inutam to nga bayadan kanyak, no? Adakan to jabro din. Ay sige man nga rod, Maring Flor. Alagyaman na ka. Ay na Diyos ko, ay. Damok lakid din, no? Awanin tinamnamak nga maka-abroad pa, ay. Sige nga ron. Baliwak nga kasarita, deti amok. Pakaamuang kanto, Maring Vicky. Ay, sige man nga rod, Maring Flor. Agyaman na klaunay, Talaga ka di nga, agabroad ka. Biki anak ko. Nakadamagan nyo, tatang. Naistorya kanyak ni Pijong.
Agad adakan ti tumulong kang kagagayib mo. Kasta ka de. Uwan tatang, ni Maring Flor. Ti agapot Hong Kong. Ay, kumusta mo't dagiti anak mo? Anya ti reaksyon da, hindi maamuan da nga agabrod ka. Saan ko pinganay baga kadakwada tatang? Pinkaslawan mo ti bibiyang da. Kaslang, teked na pa yung umadayuak. Si ka ngay. Kaya't mo ka de nga umadayo ka, kadagiti aggaamam. Kasla kay ko pa'y tatang. No nadumakit maumak ka, dagita anak ko na. Anya? Kasano? Awal na pulos mo ti pangay ayo kadakwada. Imbes nga makatulong da, adapay nga makapatagsin da trabaho ti balay. Tadi damot amot agornos ka dagiti warada. Sa deti mo, imbes ko mga makatulong, agluto, aglinis, aginaw, aglaba, kanahin mo't nga maladaw nga agawid. Pasaray umyan pa iti classmate na, iti balay ti classmate na nga. Napambar na kat agraramin ti project. Ay na Diyos ko, ay tilam amak tatang. Ang mga agasawa nga nasapa dahi nga an-an. Ay, saan ko ba? Sapay ko ba? Saan anak ko? Nanarigat ti biyag. Iso nga ron tatang. Kit ni agkolehyo danton palpalubos ni Apo. Pangalan minto nga ron ti pagpabasa mi katakwada no sa anak nga agabrod. Alakit iso ti kasayaatan nga arabidan yaw. Para iti masakbayan dagiti anak yaw. Dagiti apo kong ako awan ti problema ka dayta. Sana bali anak ko. Ano adakan to di abroad. Umayak to latabot sumarungkar dito balayaw. Takumpurme ti maitulong ko. Kadagiti apo ko. Ay naku, aya. Nagrigat laengan nga marana di kiti ubing. Babamlatan. Deta jen, imbes ko mga agawid din, da pala di taruar nga makiayayam. Deta mo't makmak, adadamot nga barkada na ti kadkadwana. Babamlatan, kasta nga talaga ti bumarito, bakit? Deta mo't an-an. Di pa rimwar. Madikan ti bagbagi na. Nakasano ka na yung agpuyat. Diyos ko, ayan. Kanahilatan nga datdatat agkalang lang nga manganan lakay. Di mo pa'y kayat datdatalain. Madamdama. Datdatan tumanin na, di silad ta, bakit? Ay na, si kamot. Yaranamot di kita nga banag, kita nga kasting nga may stress ka di kita ubing, awalat pangayayo ka dakwada. Makauma mo tita. Nabanbanog ako, nagbalin nga ina. Anya. So nga maka-abroad din akong kat. Sa mo nga apuraan na, bakit? Kahit ko nga talaga, nga makadanon dyan abroad. Kahit ko nga, siguro, agnakam damat siguro nung maitid ko, di kita kasapulan da. Siguro, agrebrebel de laeng mo, deta makmak, ta saan ko nga may gatangan, iti baro nga cellphone na. Ta kasano, maperper, di ba ta cellphone na. Awa mo ti gatang iti baro. Wala ba mo? Diyos ko, aya. Umay ka manganan, sika an-an. Abay, anak ko, an-an. Agduldul unsamot. Ni an-an. Ay! Abay, anak ko, an-an. An-an. Agduldul o ka? Anya? Unay kamutin anak ko.
Ni matete kayo naramid mo. Apeng amin ayamat. Nakasta tinaramid mo, si Kaan-an. Baka walandag na ng tatang. Unay kamutin manupay titawid mo anak ko. 17 pailaeng masikugkan. Asino tinakasikugkan ka? Kinakasano ka na pasamak. Kaya agbasbasa ka pailaeng. Unay kamutin an-an. Baka walandag tatang. Unay mata, naman mat, tinagkurkuraga ka na kayo, anak ko, nagruna keng Kaan-an. Di kaya't ka kumabot kan si kagay na una. Di makatulong ka na kami. Agay madadamit kasi katlagbalik na problema, mi. Nana. Kasano ba garo dita? Di biyag tayo ka. Kabailam ka din di agbalin nga ina. Ha? Manupela titawid mo, an-an. Sorry, nanang. Sorry, itarang na. Italay nga mom tiyag sorry. Itatadadaytan. Hindi kumabot sakbay ngay naramid mo, aday ta. Nagpanunot ka na sayaat. No, andyan ba itad na dayta nga banag, nga aramidam. O, anya ita. Di mo pa mo agdalos ti kwartom. Di mo pa mo aglaba no saan ka nga baunanan sa mga aramidanan dagiti pagrebengam. Di mo ba yang ka? Di mo pa mo agluto. Kasaita. Sa ita masikog ka. Sorry, nana. Dahitakat kami ka. Lababaa mo bakit? Ala. Gata si kamat. Kanahin mo lang ibagbagat kas na kami aklatan. O anya itat na pasamak. Binay aklatan. Kanahin mo lang konsintiin nida. Saan kumot nga konsintirin nida? Yung saan ka nga gungungutin kunak? Kasan ako jak agungat? Unay mo tinaya. Maka-abroad ako mga ruten. Kasanong arod ni an-an? Maka-amuditan Kato sa anak nga agabroad. Dadangan marigatan tayo. Kasanong tangar nga biyagan ti. Kasanong tangar nga biyagan ti apo ko ta. Kadagbasbasa mo't pailaeng ni an-an nga anak ta. Padamot nga marigrikat ti. Ti pamilya ti nakasikog kingkwana. Unimot kami dito nga an-an. Alalala. Saan mo nga pagparparikutan unay dayta. Tadadaytan. Awan ti maramidan tayon. Siguro, iso tinaramid ni Apo Diyos. Nga adda nga mang mang papigsa ti pakinakin mo nga agabrod. Ta saan langin nga di kiti andak ta. Ti sakad tat panagbiagda. Ta danto pa yun apo ko ta bakit? Ala, di kang sangit yan. Lami ka dito yan. Di kang samot nagbangbang lubakit. Sakpe di masangon. Ha? Kasano ba nga mapanunot ko't mapanagdigos aglabar kad agbangbanglo kad aglotion no kastimat ti mapaspasabang. Ay ha? Tin may isa jak kayat diangot. Jak kayat matin diangot di lotion. Ha? Anya nga di mo kaya diangot na. Naamo kasla maulawak no maangot ko di lotion. Saan mat idi? Ay ha? Kitak man, ang utak man. Sa mo nga sinig kanya, kat madyak kaya taangot na, kung nakmat king ka, no kaya't mo sikat mangusar ng saan nga dito'y balay, no yung agubra, usar, basaya dayong kanya. Apay, magusto mo't idi nga usaran, nga yapro-apros ta baging bakit, idi angam dyak ka mo ita.
Kita man. Nag-lotion ako maro. Saan ka? Iya tayo yung kanyang jaketa. Agot na. Anya? Apay? Apay dul-dul ka bakit? Iya tayo yung lotion. Amatayo ka kanyak. Ay, Diyos ko, ay, kaslag pulpuligos tilubog ko, kaslag balbaliktad tilubog ko, lumaagot ko na ita lotion. Anya, apay, apay nga kastamutan, apay nga dimutan kaya ti agod na ito lotion. Ay, aping agsangsangit ka, anak ko. Ulimot la ulit igasat min tatang. No kano mat nga danam na maka-abroad. Kasi mat manan tinapasabang. Ay, nadamag ko garawd nga masikugayam ni an-an nga apukaw. Ay, na Diyos ko, aya. Angim, saan ka kadi nga maka-abroad itatabasikog ni an-an? Ano, panpanunotam nga panawam ti anak mo kad di nakabailan. Alabaam ta kasaritak ti kasinsin mo. Umay na. Oo, may kitain ida. No adakan to dyan abroad. Saan lang tayo tati problema, tatang? Anya? Apay? Ay, saan lang ni anti masiko? Anya ti kahit mo asawain, BK. Asinupay ti masikog, di mo sawan nga ni Jen manupala ti tawin na, tinaudiyaw. Saan, tatang? Asino nga ron ti masikog, malaksid ken ni An-an. Siyang tatang. Anya? Sika, masikog kamay. Uwan, tatang. Nabulilyaso manen ti plano nga aga-broadcastin yung takas idi imuno na nga panawen, imuno na gundaway, nagsikugak mo't manen. Asaan lang asyak ti masikog no dikat pati ti inauna nga anak ko nga ni An-an. No nila kumaan ti masikog agad kabailaklat ta kumamat a panawan ti pamilyak. Tainak aga-abroad, tapno no ti kastak at matulungak ida. Angin kasanuak pa'y maka-abroad ita, no siyak maten. Ti agdadagsen, akas kini An-an. No idi kasin yung salamat maring flor ko na. Ta nagsubli ti kinarugso ming agasawa sipo didi. Pinadawatan nak itinabanglo nga lotion, bangbanglo pulbos ken sabon. Agyamyaman pa iti asawa ka. Angim ita, tila babawik nga nangus-usar kadagi jinted ni Maring Flor nga gabot abroad ka hasinyong. Tano saan ko mga gapo, tano saan nga gapo kadagi jay, maka-abroadak ko man. Ay. Nabanbanog akon nga agbalin nga ina, kun kunak iti bagig kasin yung, kun kunak iti asawak. Angim, nanayunan mo't manen ti anak ko. Nanayunan manen, ti pakabanogak. Ay, na Diyos ko, aya. Kat nga po tadandanin iti Mother's Day, agpabalakadak kada kayo, nang runa kadagiti padak nga ina. Iti kastoy nga kasasaad ko kasin, anyat kasasayaatan nga ramidik tapno ad-adda nga tumibker, tiriknak ken pakinakem ko, nga mangsango, ti anyaman nga gasat ko. Anyat ti ramidik tapno sa anak nga mabannog nga agbalin nga ina kadagiti anak ko. Anyat ti aramidik tapno ti kasta, kat sa anak nga agung-unget akanayon kadakwada. Anyat aramidik tapno agnakam digiti anak ko. Nakadado nga problema nga kahit kung itaklin kasin yung. Dahil di nga rod, di pa kabuklan, di pa kasalita kasin, ulitek nga kablaawan, di padak nga ina iti Happy Mother's Day. Nga uri no saan nga happy, ti agda mga sitwasyon ko. Kablaawang kay lata. Kat sabi ko matadda kay iti nasaya at nga kasasaad.
Kasama tayo nakablaawa kasi nyong ni Mamim, ni Bakit Mo, kan amin-amin nga kaming ti Neymar si Studio, iti happy Mother's Day. Nagyaman na klaon na iti anos ken laing mga nang tedbiyag na nga pakasarita. Kasabi ko magad na kay Badit Adal, kadigiti padak nga dim ngay ken nagbuya. More power to your program and God bless everyone. Tuyag parikot unay nga pagayam mo, Vicky.